Este é o tutorial da aula virtual do Cole de Cea. En primeiro lugar, abrimos o noso navegador. Tecleamos a seguinte URL, coledecea.com. Agora facemos clic en Aula virtual. Na parte superior da dereita facemos clic en acceder. Identificámonos poñendo o noso nome con punto, o noso primeiro apelido con punto e o noso segundo apelido. No noso primeiro acceso empregaremos o contrasinal 1, 2, 3, 4. Unha vez que entremos, teremos que escoller un novo contrasinal. Este será o contrasinal que utilicemos as seguintes veces que entremos á aula virtual. Por último, entraremos no noso curso e allí encontraremos as nosas actividades. Agardamos que este tutorial fose útil para vos. Tedes máis información nos comentarios deste vídeo.